Hello guys, good morning, welcome my YouTube channel, Catalina Herbs. Guys, ang akong videohon karon magkuha ko og tangkong. Kay among isuwa karon guys, kay wala mi sudan. Guys, okay say desidido diha mo kaon og tangkong mag-adobo kay nindot kainin siya ka adobo. Anak guys, labong kaini guys ang akong tangkong. Og tuwa na guys kay para may makasuwa. Guys, kung bago ka pa lang sa akong YouTube channels, please subscribe og like, share and comment. Og pasensya na guys, bago lang. Oh guys, oh daghang kaig tangkong guys. Ato para dito, napoy batong guys. So may batong ko diri, ha. Kuan, humampam lang ko kaghapon nagkuha og batong pidiyos karon tangkong na pod ang among sudan. Adobo na mo guys. Ugma guys, ang amo na po ining kaunon, ang isudan kapayas na po hinatukan. Shout out naman dyan guys sa mga kababayan nandyan sa labas ng bansa. Jennifer Lamuste, Jen Lacno, Jojo Arpon, akong pag-umangkon nga si Aileen Arps o Kiko Arps o si Altengs Maples o si EL Arps, si Sol Arps, si Brenda Arps, Rain Arps. Okay. O guys, diri na lang ni ko to bang akong vlog. Bye-bye. Daghang salamat ninyo guys. Salamat kaayo. Maayong buntag. Bye-bye.